आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau thasigi kunipanda bo thadanagadariba Manipur Vidhan Sabha gi ahanba tangka ki vote khombagi thabak pando lomle Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Congress Lucingba Rahul Gandhi Raijasida laktuna vote khomgadauri Manipur da ngarang phawbada COVID vaccine dose lakun taruk lising humpuma thoi chani humbudrani thoi kapkhre amasung Uttar Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi ahum suba amasung tangkak ama khakta da pangthokadoriba Punjab Vidhan Sabha Mikhal gi vote khomba loisinkhre hayeng vote thadanagani Leibak asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 gi anoba case hengalagliba asi yenglaga aikhoi pumna mangna section minasi sahi tara mangadagi tara nipan phawgi manungda leiba angangsing yauna vaccine kappa yaraba mioisingna thuba matamda vaccine gi dose na kapthokpiyo amasung atopa mioisingbu vaccine kappada mateng pangbiyo laisat asidagi ngakthoknaba face mask upiyo phut taruki social distancing thambiyo mai mit sengna tathokpiyo khutsa sengna hambiyo COVID-19 ga mari lenaba ipau singi damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu hauzik mapung oiba pau thasi gi kunipanda vote thadanagadoriba Manipur Vidhan Sabha gi ahanba tangka ki vote khombagi thabak pando lomle BJP gi oina star campaigner kaya raija sida laktuna makhoi gi mirep ki damak vote khomli Kendra gi Women and Child Development Mantri Smriti Irani na ngarang lamsang amsung thangwaiban kendra da vote khomki Tripura gi Mukhyamantri Biplab Kumar Dev na Bishnupur jila gi kumbi da vote khomki Meghalaya gi Mukhyamantri amasung NPP Lusingba Konrad ke sangmana kai samthong da pangthokpa Mikhal gi mitin amada wangangki BJP Lusingba amasung Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh Works Mantri Thongam Biswajit Singh Rajya Sabha gi MP Lesem Basana Jawba yauna Lusingba kaya na mafam kaya da pangthokpa Mikhal gi mitin sing da saruk yakhi Pradhanmantri Narendra Modi, Kendra gi Mantri Singh Nitin Gadkari amasung Sarbanand Sonowal su Raija sida laktuna makhoi gi dol gi mirep singi damak vote khomgadauri. Congress Lucingba Rahul Gandhi su Imphal da laktuna dol gi mirep singi damak vote khomlagadauri. Raija sida Mikhal ga mari lenana Pradhanmantri Narendra Modi lakadauri badugi matang da ngarang Mukhyamantri gi Bangloda dol gi oiba mifam ama pangthoktuna wafam kya khanakhre. Masigi mathakta Mikhal ga mari lenana dol gi mirep singi oiriba phibam gi matang da mifam adu da khanakhi. Raijasi ki khongchata leiba Tripura gi Mukhyamantri Biplab Kumar Dev na ngarang Mukhyamantri N Biren ga unakhre Lusingbani na dol gi Mikhal gi sem sariba singi matangda wafam kya khanakhi ahan batang ka asida Vidhan Sabha Kendra kunthani pangi damak mirep sa Muhammad doina lamba taunari masigi manungda nupi mirep tara manga yauri amarom dani suba tangka ki Mikhal gi damak vote khombagi thabak sukan khalakli tangka asida Vidhan Sabha Kendra kuni thoida nupi mirep ani yauna mirep marphudrani thoina lamba taunari Imphal West Zilla gi oina kendra singda siznagadaba EVM machine amasung VVPAT machine singi final randomization ngarang DC office complex ta pangthokre Tharumadu da Mikhal ga mari lainaba returning officer sing election observer sing amasung mirep singi agent sing saruk yakhi Tharumgi saruk am oina mock poll su pangthokhi Zilla asida leiriba Vidhan Sabha kendra 32 gi polling station chama kuntra sigi damak control unit satret nifu taret balloting unit satret yankhai taret amasung VVPAT Sanipan Tara Commission Tauki Manipur dangarang phawbada COVID vaccine dose lakun taruk lising humpuma thoi chani humbudrani thoi kapkhre masigi manungda ahanba dose ta lak tara mari lising marpudara taruk chani ni phuma thoi amasung ani suba dose ta lak tara ma thoi lising tara samri tara taruk kapkhre hauzik phawbada precaution dose lising yankhai mari satruk tara manga kapkhre sei tara manga dagi tara nipan phawgi manungda leiba mioi lising humbudrani pan changwa humpumanga na ahanba dose amasung Lising nipan chanipan marphuma thoina ani suba dose ki vaccine kapkhre Raija sida hauji COVID ki active case lising amagi makhada hantharaktuna satruk marphu taret khakta ngaire haukiba pungkun mari sida mioi lising ama chamari marphu nipan naba phakhi apunba positive case lak tara humdoi lising taruk sahum kuni thoi gi manungda lak tara humdoi lising ahum sangwa ni phumdoi naba phaduna discharge tawkhre naba phabagi sang
हेंगेलक्तुना चादा 37.83 लेरे हौजिक फाउबदा लाइचर असिदगी मियोय 2,292 लेखिद्रे लमदम असिदगी मये काबा चिंजाक मरु फंगना मुथनबगी पांदमदा कादाना ngarang Imphal West जिल्लागी मनुंग चनबन नंबोल थोंखोंग अमसुंग सांगाईप्रो FC गोडाउन ममांगदा ड्राइव चथबदा युंगौ लिटर 3 लोम फारे हाइरी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखलगी अहुमसुबा तांकक अमसुंग तांकक अमखक्तदा पांगथोकदौरिबा पंजाब विधानसभा मिखलगी बोर्ड खोंबगी मतम ngarang लोइसिनख्रे बोर्ड खोंबगी मतम लोइगदबा पुंजा खरा खक्ता ngairaba फावबदा स्टार कैंपेनर सिंग अमसुंग तोंगान तोंगानबा राजनीति दलगी लुसिंगबसिंगना मियामगी रैली सिंगदा सरुक याबगा लोइनना वोटर सिंगी पुकनिंग सिंगसिनबो होनखी उत्तर प्रदेश की ओइना विधानसभा केंद्र 58 की वोट हयेंग थादनगनी तांकक असिदा मिरेप 7 न लंबा तौनरी तांकक अमखक्तदा मिखल पांगथोकदौरिबा पंजाब की ओइना सीट 113 की दमक मिरेप 1,303 न लंबा तौनगदौरी मेघालय विधानसभा की बजेट मिफम मथंग थागी 3 फाव पांगथोकलगनी मिफम की अहोब नुमिता राज्यपाल सैतपाल मालिकना वांगांगनी सेल थुमगी विभागसु पुरिबा मुख्यमंत्री कोनराड के संगमाना सेनबा सही 2012 की बजेट एस्टिमेट मथंग थागी 9 राज्यपाल की वारोल खनबगी पाखुम पीरबा मतुंगदा पुथोकनी बजेट मिफम मांगोइनना विरोधी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेसना सभादा पुखतकदबा वारोल सिंग खननबा दोलगी मिफम अमा कौख्रे ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik wahengbam rajesh leire rajesh thagachari nganthoi pause singda phongnariba maroiba pausingdi churachampur police na suda leiba underground gi mioi ani khulaiga konana psychotagi fare heba pau maswana thargi ahan be headline tauri churachampur gi tb laina pumut muthatnaba nimit chamani chathagadaba aswasan campaign haudokre heba pauna ani sube headline taure केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी ना बीजेपी मिरेप की दमक कैंपेन हौदोखिबगी पाव मणिपुर एक्सप्रेस की आहन हेडलाइन तौरी बीजेपी ना कोलिशन धर्म इंद्रबदी मरु ओबगी मरी लैररोय हाइबा कोनराड संगमागी वाफम पाउसी असिगी अनिसुब हेडलाइन तौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर लाक्तुना बीजेपी की वोट खोमलब याय हाइबा पाव गानफ्यू मेल की आहन हेडलाइन तौरी केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स के राज्य मंत्री जॉन बर्ला नंगरांग तमेंगलोंग बीजेपी मिरेप की दमक वोट खोम की पाव तमेंगलोंग टाइम्स की आहन हेडलाइन तौरी बीजेपी की नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कन्वेंशन पांगथोखिबगी पाव डी चमदा आहन हेडलाइन तौरे केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी ना इम्फाल की मफम क्यादा वोट खोम की पाव पाउसी असिगी अनिसुब हेडलाइन तौरी बीजेपी ना अरानबा वासक कया सक्तुना मियामदा लाना लमजिंगली हाइबा कांग्रेस लुसिंगबा जयराम रमेश की वाफम तमेंगलोंग टाइम्स ता हेडलाइन तौरी बीजेपी ने सीट 12 फाव फंगबा ngamloi हाइबा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एन लोकेन की वाफम गानफ्यू मेलदा हेडलाइन तौरी नेशनलिज्म की वाखोलोन याउदना पॉलिटिक्स तौबना लेबाक मियांगी याइफनबा थबक तौरकलोय बिरेन हाइबा पावना इरेबा की अहनबा अमसुंग बीजेपी की लेंगाक लाकपदगी थोकदोक वाथोक लेप्त्री हिजाब की वाथोक कनाना थोअनबनो मियामना नैनबियु इबोबी हाइबसिना पाउसी असिगे अनिसुब हेडलाइन तौरी मणिपुर की मिखलदा मसल अमसुंग मनी पावर सिजनबगी खुदम लेरे हैबा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वपम मणिपुर मेलगे अहान हेडलाइन तौरी कांग्रेस दलगी स्टार्टर कुदिमक फेल ओइरे हैबा स्मृति ईरानी की वपम मणिपुर मेलगे अनिसुब हेडलाइन तौरी केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी ना राज्यसिदा बोर्ड खोंखिबा अमदी महांगना फोंदोखिबा वपम सिंह संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश पोकनफम इम्फाल फ्री प्रेस हुयेन लनपाव संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी पीपल्स क्रॉनिकल की अहान हेडलाइन तौरी लेंगाक पाइमिनबदा सक्की वासक बीजेपी ना ngakhidi haiba konrad sangmagi wafam sana lebakta hanbe headline tawri Ahmedabad serial blast senaba convict 39 na sibagi dandi 13 na mapunchi chupa phado pikre haiba pauna narugi thogdangi hanbe headline tawri पाउसी सिंगी सानबगी लमाइद फोंगरिबा अतै पाउसिंगदी हुमफुमदोइ सोबा सिसिमित लिसिंगनी कुमाथोइ कुनिथोइगी ओइना वाफा मुबनलाई एथलेटिक्स ट्रुपु अमदी क्लासा माइपाक्तुना क्वार्टर फाइनल चंख्रे रणजी ट्रॉफी क्रिकेटा मणिपुरना अहानबा इनिंग्सता रनचनी मरफुदात लौकिबगी पाउ एन राज निंगथौ मेमोरियल ट्रॉफी की अनिसुब सेमीफाइनल पांगथोखिबगी पाउसिंग असिनी nganthoi थागतसरी राजेश अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक थासी की कुनिपान वोट हादनगदरिबा मणिपुर विधानसभा की अहानबा तांका की वोट खोंबगी थबक पंदोल लोमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी राज्यसिदा लाक्तुना वोट खोंगदौरी मणिपुर दंगरांग फावबदा कोविड वैक्सीन डोज 1,63,992 कापख्रे अमसुंग उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल की अहुमसुबा अमसुंग तांकक अमखक्तदा पांगथोकदौरिबा पंजाब विधानसभा मिखल की वोट खोंबा लोइसिनख्रे हयेंग वोट हादनगनी
पाउ लोइजरे।